UMLA kanong stan uba Gabriel Walang Ulakam makajinlet rung jong u sya ke NPP kadai namar ba usngau pop ban shu aida wiki pat ba bomla ban le tang namar badan hakaliang persya habakran nakajingalang rung sya ke NPP mentaka sngi uba Gabriel Ulaong ba urung sya ka parti om nakabenta ka kamshimen handai nakabenta upat ba bar usngau bakalong pop ye u ban aida wi upat ba bomla ban le lingba kajingwan rung sya ke NPP kan penla ye u ban syakri kambahai ki pat ba ka constituency bat ka West Casihas District. Ulaong baswa bandrung syak NPP ule selok bat kinongkit kam ban kerpat yaki bakin ailat ba unlet rung syak sorkar nak benta kejimen toy jongki hakaroy kapar. So much. It is still a backward constituency, not only in Australia, entire West Casihas. So we have a high expectation from you, sir. And we have seen the development activities which have done by our Chief Minister, by this government, for an Australia in the last 5 years and continue to be continued since I have joined this party. Honorable President, Sir President Tensong, Chief Minister, Kajinong President Jovi, Nadu Pangidon Congress, Philo Ubreo Barcloy, Sultanat, Barcloy Punyarap, Banagit Skem, Bakajinya Don Lang Samantale, Bilang Antri Kamas, Nakabenta, Kajala, Kajumi. Kumjo ay kulay ng Deputy Minister Sino Balang kajin kuhat perobor kajopi kajin kondong perlok kajopi man kepuar kepunya kendo bat man pa yung bisa ang balay kwa mo yung kaway kupara mo konsensi balay bisa ang buwar siya pagkama ikantin kajopi ipunlong yung perkat janay manong kalade siya nakabunda ka nong stod mo siya ngaron kam bar sacrifice lagi Barsha Puno, Barsha Ben, Hakipan Bangaro. Juni, Wakabuki, Leron Porlo, Sultanat, Neshibun Saviron Karani, Isamondal, Wiki, Emily, and Jerkatek, the ex-Emily, the Borlok Sua, the Bangaron, the Congress Party, Donishwa. Kano Gasu, one of Gasu, Kubaka, Kasam, LPP, Kanigaju, Kubangiliakim, Maluki, Bordo, I'm so persuaded. Nasukuman. Para pengawanan ni ke jeli komentar. Kamdai pengawanan marway. Bagi kipresu mengat pamap nabi barat. I wish to express my forgiveness to all the press that we didn't take calls these days. We are open from today onward. You can ask me anything. Why I joined in the LPP. I can't get it. Dia subhan jumpi. Dia don lang bentar. Yang Islam kejingdon itu mengatakan berklaim ke parti, banyak yang terlibat melakukan ke parti, bangin pun nulung, ban penpau seperti itu. Kaya kalau UI ke NPP bagi orang bersniu, yang kejingdon kejungi kan berbahaya yang ke parti. Ban kejing kublai ke kerpan, kada ini perlu cuma arut. Kelam bagi dengan nama penjual siapa ke parti. Kublai sibon baca, kublai sibon doktor. Lama biar lot nganam lah bandar ini, bad yuma, bad ayah kecil sepi berkabah, kecil beliau berkelah ini kecuali. Nak kawan kami nam berkat lagi. Yang ia kecilnya di bawah, kat kami isni kinam dok, kat kami isni dekam kazam kamdan. Nasmul lengai lagi kubu yang lagi. Bangan syok kami, bangan syuni, ngansu air yang kadau. Bangadai opposition, hamla akan lagi nak tahu baiklah. Nasu kalau kapok nak bentar cuma kalau tahu nak ikut. Kerana kata tahu nak kapok sama. Air kibri kibel, air kibri keren. Yang kejiwan cuma menyesno. Andai haba kado konsumsi, pada don kam, dia karoi kapa, kita don kam dia kesoka. Pada kali don dengan iskan, di don lah ini siap. Chief Minister, Deputy Chief Minister, Armut, yang sekarang bagi jiwan kejua hande kanang penklaim, but ngananglah penai kecil sekali berkambang dia akan mengusung konsumsi, but yang kecil yang district West Casihas ini berokui. Nawan penting, kalau menurut semangat pilihar mediation diperkat mengalapan kejingkit tu nanti, mengalami lagi dengan cua dengan mancing dengan piailat mengira mengenai surga. But ketika sur kalau makihi berskam lemah, nama sapoi hammi mentah. Reklam kalau jing menjur lang jom kindongkit kau,
baju di pai ba usai namna man wan tang marway nomor kajingon marway kalau kalaban man sliu ya parti ana kajingon lang ba kanang man klay ka parti at ninyet siap at ninang la man job haki election di bangsa